Shubor nakaslem jong unongsan hima. Don Bosco Media Network kalapan benar ke jingsngo sarong ya jing pelait pat ba ya kerensan ya ko berwai ya kabalatip kum kesur kan ut season 3 kabade kerensan baponam ban rakhe ka sap rai bakarpang jong ikun samla ke jela Meghalaya abakran shikilat patai kubor mentak sngi ka khandai tari uno pra arjar pesal uba Martin nongklau ubari we ni nong thok kubor bala kamrang ba ulong bakani ke jing tmu ka tmu ban pun kubor ki nong ruai ki bakwa ban long ki nong ruai ban ailat ya ki ban pun iya ki sap jongki bakin yo ek jing itho bakin kiyo shaki kerdan jongkari bat ke perthai uba Martin ulong bakani ke rensan kan sedang nadu ka khat sautri uno pra arjar pesal bat ke banyai beteng hadu ubnai ke lalingkot arjar arpusan bat ong bakum ki kemi ki pa ki deban pun shlore ki khun jongki shakum ki ni ke rensan yakop kenang bakin laj bat kiar na ki babun ki jing sniu ki badan hapo ka imlang ka salang nakliang uba OL marbanyang ubade news editor Ulaong balingba kan rensan ya ko berwai kin mi ki khna ki badannya kesap ke phong ke bakan sai bah bat bakan plilat ki samla ke jela bakin jam chakwe pat ke rensan ke bakham he ha kan rensan ya ko kinong job kin yora e ka kusnam ke bashilak tingka bat ban mi khmat ke jela ha ki jing ko bapaunam ha ka lengri India bat shabari This would be brought like the Portland ban workshop ni ka jing ni ka do jing ni ko be but Sinsan yako ruai ba musko bere ko ka ajas ne balai ko ta de kande ke sin balai de kare kare jing mat to press conference ni ta se ko ba in ta ba ye ke ke san ko sa selection ka ba lo apna de na December ru January de ke ke show ka sanam do ka sabre de hamide ba ki jena details ni tai kuno na ilaban apply ilaban isimata kene ka jipo dengan ini mama OL marbanyan ibadah se kamai bi saya bakam janai sebuah arti na bikmat kalian ka Dolus Media Network ba perkara sibuk program taksana but kini program ini keren tak lihat lain kata kali ketika season 3 season 1 season 2 kalau kita job itu kata kalau kita job kita yokan leban nikmat iban job itu di sebenarnya Indo pokoknya itu yang nikmat sebuah England waktu ada Ellery di Kakungor Peru lawan an simenta di go Amerika. Jadi kini dia ke season 3 kini kena kesat pom keba kensai hakaba kini lo musuh pergi dan tak ada berdiri dulu dan nikmat cepat. Bahkan kita terus media network kadang kawin ke channel keba play TV utak sama bagi sejam kita dulu di noikai ini kita bikin pieki hake yang dijual di kami ke di kedua di taksi lo ikat pat pi ban priang ke di kubur apa misalnya ketika sur kedua season 3 nado kasau tadi no pra mereka kudu rancang dua jadi maka minta ketika enrollment kejing room kita competitors akan play dengan pengalaman air kan nomor kita kesimpulan dari iklim tiba wilayah tiba arsil berladak kerja kesimpulan iklim tiba kerjanya tur teknik kena sama jadi naduk hybrid aduk sama baru kan terus itu di iklim tiba kerja kunjungi kerja kopni kan dong keba job kan bela lebih sama ini banyak terus pakai pun bayar jela juga di Brokaway pak kita di Brokaway dan sian kedulus Media Network youth center kita belum ketika battle step dance kedulus kita sian apa like dulu kita job kita pun but kita yo first prize nya kita kerja second prize sama-sama aja
third prize confirm ya. Dengan longkan jadi kau sosial itu kata hakba kini kenal kita kepat dengan buskul dia itu dan yang organize ini program academic student tentang dan biru yang bikin very staff juga dan buskul dia itu ini sama ada tertina kecil dekat satu projek kena tapi dia ia stress sekolah lebihnya apa bring bat production jika kami kedekat crowd kata bunyi lah berarti apa dari bring ke nostalgia dari gaya peladu kata tidak bilang dulu ini sudah jadi teko dan sekolah dia dulu dengan alat ini kerja ke ni program ke gerbang ke bentar ki kena semula tinggi juga long ru ya ke surgen ot ke bala pelong haksi ke bengkong house yang ajar aku wing ke bentar ki hak ki berit bat limba ke jingjok jong ke tu program untuk snem tinggi la sedang pede dan pelong syak di program ter haduk minta ti kini ke rensan ke long ke ba koridor bat kandang nak bentar ki hak ki berit bat ki samla nama ki yowan beli kilat kilimti nak bentar jumki ben kisah ki pom but hakini ka rinsan ru haga last day haga final competition ni jo ai kusnam nak bentar ki samla ki ba lawan ra bun ki aka ki ba latrishtam nak bentar ki imang salam but house name ajar aku i samla wan rida ingro company te bi long i actress mo di layo ikin kusnam kun youth miglai youth global icon jongka jalajuni nak yang ke Don Bosco Media Network but house name ajar apulai di layo di samla dapale di ni kepok yang ni kiru ba kinang le hasyak mat but ye kiwi para samaru unju bagin yami khat bantre ha ke imam salam ha ke bentar ha ke sak popom bagin nak pergi usah sak popom tentang bagin kiu ha ke jelah andre ha ke ri berok away di kani ke surpin ot season 3 ke bentar dia ke by registration ke de shi hajar tin kamarwe but kitu ki bakwa ban register ne ban ban chimita kini kecing pot kila ban chimita form na ko Don Bosco Youth Center ni da kidon kecing kili kiba ban tip kampanya kila ban kili na director jongka Don Bosco Media Network kita iri Father Michael Makri na ibusok bede karwa siono te ikapat ki ba kende ban kota boye ni tanjing ko Bosco ne agna irusan di pada se ni shin lesike bachin ne kabu ba kali ka san ka ba Bosco Media Network ka kino amtam pumpa ka san ki lekat pasaru banang tai su ya ka bicara su ka san kita te lesike ka kitu ko ba shin ta lesike ki pa ba te company ha ya ane ini ki wa kani ka apun ka email ni ka makri@gmail.com dan ikla on phone number 8190110043 tangawin ko kamang de akani ka san sulko ngim judan ka price kun banaw kun malong ki ji ko kun po pa aru lang ba akani ji ko ba tek tang way ko wi long job ka akani ka ji ko isriya akani ka kini san di ko wa ko he thai ko ka device global ka ba judan ki sekin ta ji ko tek tang way job ba ka ya kusna de hakne je ko kalau tan dei no tek ko no job ni ko wi kusna bi uta ni kata job kalau sila ka te ko chupa ba ki asne malale to ni sentri asni ko ba ko ni ka grand finale lawan sekir ko menteri ba ji kontrak ke sama au ni ka sarap juga studio ba ni ko ni production pula aji ro aro kata bomba pachi aki local state level ki studio long ki setup nomor awal ba kali ke jenis tha jungi ki stage level ki blind edition ki speed bahasa real bagi national standard ke tentu ki sama ba kasap
kemudian berkali tentang personal tentang cakap dia dengan sekemat berisi mutah ini kecikop orang tak lagi disiap punya ada segini di moja mengkau bawa desi pengajar pasma berpasir sampai akhir saat kajian bahwa ini tidak boleh muskul dia bahwa bisa pulau ikut ini keresahan sebab ini tak mengisahkan dari kecikop baik akan sedang melastar suci kopsa ini bersama mereka bala apa kuno yang kering di sana kita aku miliki aktivitas apa akan magi ini kecok dan penting kita kalau ba harus kata lu besok kena kisah dan nggak begini di kamstio bisa nama kala di posisi kam tiba bekerja tiba desi apa betul dia kerja berkat dari masalah kata mereka cukup drop secara banyak besok kita pun terlebih limba kajing orang cuma itu di keresahan bersama ni apa kita bersama ni apa lagi mungkin orang mau ikut pada se asap tu dia bakat kakum kasap orang jadi bala khatbet ini desi ada di once kenapa hande pada muskul dan buat kita tu mereka vocal training vocal coaching bagi ai dia musik muda terus ada kini kita explore pon dan maki ke menjelang itu kepada kita kesap pun hakir kan karwai dia sisam dia harus kenal dia terus karya mengenai ini berkat justru aku masalah itu pun mengenai menolak kita di jingkut saya bunjat